Tini hayo sung genang sawani ba passive income ro khayani musu huitong. Ge sung passive income khayani thang thang yo Tmani bangai networks nawani as important nguitong. Bon tini deep ke busi wina le ne. Genane bo mungkin feel jamatiang motivation speaker te business consultant. Ge o network tani important nguitong passive income khayani thang thang yo bonus sung tabo example ba ki ke busi ne le ne. Nari tini hayo sung thok sapan shampoo ba kwama manai ne sung tini hayo use khayitong. Bazar no payo use khayi tong ketaba khai ni busi nele ne tabo rom kha nung sapan phan use khai ha 10 taka jar sapan nung na kha nung 10 taka jar sapan payo nung use khayi tong o jaga bo je sapan sana no phang company no phang bo busrok lab ngai na o sapan thaise bo sales khai khang ke no busrok profit ne bo ne hai ne ro ina lai sina 2 rupees 2 taka ke bo lab ngai sapan thaise bo ni sales khang ke na Kata wan soi ne de boni 1 lakh jona no bo sales khai khai ke busuk bo labung na bo 1 crore jona no bo sales ke busuk na wan soi ne boni network to hang ni bishon corruption ero bo 2 taka slabung phia boni network to mane bishon 1 crore jona no bo sales khai khai ke busuk phai sine wan soi ne ke bai kin na thoksa panche bo kwamane tong corruption ero 2 taka 10 taka 20 taka bo lab khai tong Hakan bro network kota mangza bang mana bro 1 crore jona 2 crore 10 crore bagi bro sales khayi tam khoksa ne ro 10 taka ma 1 crore jona ne ro ke busu thaisis na amar network ni power ge boy ke na tini hayo nari tini hayo india ni top pujak no ambani jiu khayi kyo jiu no nai ne dibo jingno 2071 tama khayo kha jingno no bo 6 month 1 year jona tai jona hane net free ro Simply net free rola use khai chung use khai tong hakan khaiti kwangma boro khai tong ha 5 crore sai kwang kupon euro use sim use khai tong ha bor pore ke bortoma khai kha 1 year pore ke na charge na la boro khorok san euro masu 200 300 taka ke charge na la ge rom di 5 crore jona boni network tong khorok san euro 200 300 taka ke phai khang ke na busuk boni rang phai tang na calculator tong calculator tau nai di bage fight na botma kha plus ke network se sunao boni pore si marketing khayo business khayo oma ikena sum sem ma khaine sum sum grang sa ni thang sum passive income khain thang ka oma ikena sum bu ma khaine geta bo haino khaini thang kena ran nang nang ta ko products na ni thang sapan haida je pa isna ni thang munin thani ran nang geti plus nang tabo ta ile jiu khaima hai khain thang bo rang nang geti plus marketing knowledge bo nang ni kai ni nang ta marketing knowledge na rang nang tabo sini thani bo main problem ke na sung tabo information sung ni thani tongoi tong hai phana sung products na ni sini thani rang skri khang tong ha hai si sawani no ani so oba bung tong ba ke products na ni rang phasna blind oba ngai tong te plus sung business khaya ko asuk sini poda purus ba ma tong phayo business khaya ko business ba ke khaine business ni sini thani wo si min su tong ba ke khaine chin thani knowledge screen tong plan kha ke pelai ni problem wi tum tini hayo bono tu isin business khai ke ganang sa ma business mamlai dunia ganang sa ro chin si tong phan sini thani rang kri te marketing ba ke khaine chin thani knowledge screen ba chin tini hayo khaima yang ngai tong khoma jaga tini hai 21 century tini hai jora wo plain sine bang good news great news ngai tong bomo hai ke mala tini hai sine market ro ma ke phai tong je common khnai to hana network marketing noi tini hai direct selling borok tini hai sungna rang sara ke na invest sara ke na sungna income khayani business khaine sungna borok opportunity ro to bai ke tabo borok bai ke business khai borok ni je business modeling ke na tabo ni Amazon Flipkart ni sung tabo e-commerce site sung online sung shopping khai tong ta borok no kisa busi nai le ne nai tabo Amazon ni Flipkart na nai ni thang ka borok ni khud ni borok ni product gre borok only website chi borok khud ni product gre kin je product kin bo alka se product ni no phang alka ka borok ta hai kya o product ni no phang bo bai borok deal khai le la angni ni thani o customer no ro phai ne na nor jaga percentage maro nai ba ki deal khai ne Amazon Flipkart on kana customer nai tu gui o product no ro la ha
product sales na tene ke zara bro percentage ma same direct selling bo oma ken tine ayo samang khaibi tong je company tong network marketing ma bam company tong bro product khud ni sananai bam product sananai o product no nang customer nai refari no percentage ro nai bai ke roi tong gete or bising na tabo nai ni or ni okay na tabo ni Amazon okay na waisa bro khorosa manai paile han gete waisa paine bo grand decrease kitu network marketing oma haya network marketing okay na nang waisa paile mane bono nang train khaine ha bono nang mane business ba ke khaine nang furung no na ke bono business bono bill khaitrang thamai ke tabo bono bo business bill khaithang ke nang tabo nang bono plus gang nang furung lo mane bisiyo nang passive income ni nang thanga tabo alka business traditional business khain thanga direct selling ro khne oron fair tabo traditional lo khne ni rang na ni market na ha no guide kene kiri na nang guide kene na sne ke nang bono paid ma khaisne rang lo ni mas sne bon thani bo wa eng thang kita network marketing ke oma network marketing ke nang je ring ya sa je nang kam ke nang philong khai sam khai me sa ni khoroksa upline ni tong upline downline network marketing to kini upline to no blind no ka ke no guide kene free one no guide ke no frung na ni bangai bo samang khai ni ko no help khai ni ko no help khai pura clear ke no free one samang frung ro na ke busu ka ha ya de tel ka marketing on tel ka tha ke no guide kene si kire ni sa sa ya or guide khai ko ke no bon na di kabang wan business khai ba je pa khai ni tini hayo baro kabang wan rang kamai khai tong rang kamai khai tong pa na baksa baro no ma ke no character ha rang tong pa na boni character ha yang thang ge kabang no re ba hai na lala pha phang ro ke te kok sa le busi nas di ke ba ke kabang ma baro no sung mane baksa baro no sung no wi tong ma hai ke no character ni ke rang dong pa na character ha ro ko sung no wi tong network marketing ko fast point omon fast character ba ki ka ngai bono no phun bon mamla ang important za kamne o network marketing ni character no ba ke no kan ke tong na ba ke boro no respect no ba ke respect na wi tong na boro bai ba ke tong na o environment no ba ke kan khai na bono ni character chi phun za character dunia o jung sano man chon ro ba jung je character kan bono no jung respect ro or character kan ngani no phun za bono mamla ane bangang bono mamla haza ko network marketing thung pare ka ha pan bono mamla sa sa ko character jung bil ba khai character jung kan khalish na suka ni to ke bai din ne tin ayo ne general talk sapan pai is khai to bono dugan slide de pas dugan slide de tabo nung sia ke promote khai di only no product ni promote khai di ni service ni promote khai di just promote simin ni khayo ni asubai ni thani o ranks na yang thang promote khai ni ba ta ba jeng khai film ro nai wi tong ngai si jeng dolo no sawai tong pa bo film nai thog ba ta ba promote jeng tong ba ki sen to sen jeng ro ni product ro ni service jeng nai tong na srung lai ne or besi ni sa sa tong promote khai si ni ta ba simple si happen not easy ma khai ni ma sung ni blind srung lai wi no ma opportunity ka passive income khayo ni jeng oro jaga network ko bangma network na we ni asuni network tor nai ni asuni income phane network ne promote khayo jeng unlimited ranga jeng ma platform ro tong but ni jeni thani ho me thum pare ni jeni thani ho na ame ni je busu da ki sru nai mobile ni value create nai mobile ni dai ki su kawi man nai ge bai te kana nan jari network marketing ni bang te ben deep ki busi nai ni boni positivity boni busu ka hang tong tap ke nang busi na ni musuk tong hang ke na description no link ro sak tang o link on click khai sumai nang join na sumai nang krengai mala ha krengmani pore o kan te discussion khale ne network marketing ni bangai chung tap ke busi na le ne ge busi mani pore nang decision na re nang boma hai nang saja ya nang mo no khai ne khaya nang choice khai na fide ge ba ke na sung khale sna srung sna ge na as ke na hambai and wish you all the best.